Erika sapi chu pi pu u now tiang veli ming pulen tel ngai lan ming lam top zela ani bu khu ai no pangpon Erika an ti pop pop don ani an nam zinga cha kini chu pu Erik ti than dunga pa Erik ti te u Erik ti den dunga ani chun ni vela STC ground side na kanam le to tu gen khel tur te hi SYS le dia kon GSA ten ya dia kon GSA ten SYS te in khel puyan on soma achan chu CZS scholarship ten khol than thlenga well sports minister loni to ania ani hian India rama cricket in muna chan sang em wang hian in football promote turin alo zin top mai ne scholarship ka khodang te po kala tumani ome chu CZS pumoi te tene nine mel thia da wang hian anin lomi khola chuan in dia kon pumoi te hian in GSA hi khel turin chumi kan khol tha chuan ina lo en turin in khel turin beisia ni hian in SOS in khel pui tan ron thlang chat mai ni. We were the best side. We had more strikes at goal than the other side. Manchester City again were extremely lucky. But Manchester United will be back again on top. And thanks again to David Beckham who scored our only goal. Atu soitranga landan chuanin Manchester United chu atan khop maya nakina atopa hen lom tle thei keringa ti ni hoina hen jersey arong kenga team yanan have ve dona City le United in khel kan khut kola kan en thei don ne And having flown in all the way from Manchester to help in your match, I'm sorry I was disappointed. But next time. Thupoi mo tam tak soya asoi jong jong te video kan nei vek lawa maro chu tuna soya pokanin napuka no pang ho hi a team ho hi anin khelna tura po du sakna la ngala ni Sir, join us? Yeah. Raza सार्थक सब इसके बाद video lampang le he amboi pui tu te an lo thai me ma andi po kolsi pa an ron kalve ngata ani zara hianin program lo tin tak limum tak mangani in khel tan an tum nai don ton yang an be official khop me he drone te ne na rin chop rup me da kar khat le chan ve don he ka ngak to ni eta an digital cameraman po in chop thlap mai he khoyang an video la ki kan en ve theng chu kan threlowa ani pon video nu le ve tur sim he look up mai kalak ipon athanga athiam pon thiam zok in karing amaro chu SOS nu le paten min lo ngin na avangin kan la vele sim don ani in khelan tan don ta ni dakar nivel ti sang thil sang anti vel kan nga nuwa mechan lu don ta video shooting promo video lampang deuh amani han shoot charchara penalty in pet lai te filming ang deuh le khan an ti ni an pet zone celebrate dan velte le an pet gola player keeper te lom dan te an safe an lom dan te tiang kha asin nai dewa kha zutila na du wang khanin cameraman te ground chung an luta camera an tin nai takin an tin ani tula chuan in khel tan thei don ta e tuna me de hi dia kon GSA te ni in ani hian in Manchester United jersey an ron ha chuan sports minister lui po hai an zingaron lut ani ti chuan in SYS team lampang hian Manchester City jersey an have thunga SYS le dia kon GSA te in khel turan dia amaro chun jersey tang hian in City le United in khel turan itlat mai amonom do ne dule paten min ngen na wangin video kan lele do na chuanin video hian ron sponsor bok ni lomam thin khop mai
Manchester derby match an ringot don he RSTC saidana tan ta che City le United en khel ni di kon lamen an changa masa di kon boy United tin kalam dai nga SYS po hi City tin kalam zel mai don chuan du dan ni mel tat mai voina hianin he sports minister ina football ron promote du dan atong hianin an channel mi tu le Instagram YouTube le Instagram vel mi tu ri filming hian ti vele zo zo hinkel pa nga lu chho vele min garinga ku tilai khonin cameraman le director na noma action na ran ti don sejun nga le pon ngai light camera action light telwa camera action hi drone po thlok chho le the vol mai action tin ron out lu lo mai thada drone po inaron bil reng boka moil tu pangain khel chho to do ne United in Nora City Lamen bol chang vele thung ta defense hian in peka junior dina tlong te tenia junior laman pe hala hian in ke ruata hriata mamona bena tlang luam tarma bena tlang luam Henry Molkhang Benjamin Tripura kuda kwan Benjamina Tripura Mizok tarma bena pani nama tiang kan session an tingai to mi hi bena tlang luam jok ani peka jua Herota defense line build up le podo peka he kolsip marve City lamen norpe china hana mingkha lam zukat nge mala mingkan thengil tebeti Eric Mamona City midfielder junior benatlang luam Henry hi Molkhang City lemon ball person ni trashit lat mai SYS City Peka Junior Pekan Kerwata Benatlanuam
nít lon call đi còn GSA Manchester United là mình ball ăn chang rei lót lát mai bihar sẽ ta ball loss pani mà rồi đã lutuk kêu về mà sẽ làm mặt lem ăn mà làm mặt lem tung lên bột chả biết à mà muốn là rồi rồi thôi mà bây giờ lao rồi mình Henry tan so John region xem Ron rivung vùng mà muốn ăn sốt teo lutukแต่ที่นั่นก็บุเลยอันคุยรอนกัลตักตักอันวันร้อนรอนดีเลยคุยเราอันกัลมอกัลเตียคอยชมไหมอยู่ในแต่ดินนอร์เพซิตี้ลำปังคูลครบไหมตาลบวยตัดเรามานี่ละมาเป็นคำตัดแกรู้ตันละชอบทุกคนไหมส่งเต้นรีเซ็ตเลยพอดลายเลยมาดินอะไรไปก็เต้junior and betray him down the line benan lat petok teu lutuk benan ball pet khu ama pon ro soi thin to ka tok thei ko ma ain man rio he ju te pe ka te defense line build up ang khel ngam tlat ma ball loss vele tlat aman mol to ka ne video hi 720 pin kala le phot mai size len lutuk lo nan pang 1080 la khaju du thu sam chu ne ma ra chu size lian thin lutuka khoi chuang ti rei deu le ka benat lang dom ron tlan thapur pur le ma ya se loss vele tla da saya bolos po hianin laklet tuma ngar hi poi mo khome marso ein khel hit min an fi nge filming ati raman tin sal tu ka an khel dan hi anin dim lutuk te pona langin gari a sia deu ni trong tak tak lawangin khel deu mara chu ang khel renga adik chho sel mang amon da lut keu mai bena aba moi te leng kha khalom bena hlom thin chu left foot na nia right wing at lana achung lama kat jeu chon du to gena sot thei hal zela tula jam ball cross vak a hianin an kat jeu sot thei tur ani hen an thiam lo lampang hin tlan tir lang pui to thiam lo lam te mela vei khor chu ding lamat tlan tir hin sat to ni goal khata luta chu vain anti mai thei to don lo an series deal ti long Erika sa phe chu pi pu u now tiang veli ming pulen tel ngai lan ming lam top zela ani bo khu ai no pangpon Erika an ti pop don ani an nam zinga cha kini chuan pu rik ti than dunga pai rik ti te u rik ti ten dunga
anh đi chân đi về rồi bên anh tụi mình hết lang luôn thế là mà ô có xoay xuôi dọc bên này Tripura dọc này left wing amico chuan right wing ami hi bên này lang luôn junior college veng college veng dinan khu ta central to bên này lang pui do ne duration mo uyom có mệt mà sẽ có tiền chẳng không về lũ bụi chọc được thút chọc thì về chuyện anh cặp tên cũng mình có sự tổ là và địa còn hay United làm bằng hè dẫu sao bây giờ đây tổ không mấy này senior chho về trận tổ mà là chỗ anh kể lại cho nên thao hay là chơi mình làm mấy này chỉ lo không mẹ Bruno Fernandes thì top mang tụi mình chứ sắm thế quay năng tiếng gì right wing in chân này đó nè mà rồi chú Asir đều là cái hàng cross đó nên chuyển tới pass tour nó mấy lem lâu nè jiwa malama bena lang no ma vahan lana em tackle chalo tu tlang pon ka tiang slide out zu man kha tangkai thin ni ju kerota Bruno Fernandes mình làm phùa tôi bằng bên lang rồi Henry mua khăng ai lar đeo United làm bằng dia còn GSA hi second division tournament khel tur ni in kriya crystal em long chuma tu na hian second division tournament ni min lama tang tan ani ya pe kan kam de win malama benan ron pele ben hian chom thale don ka toxin amonin seta ben thoin Henry an pe lo po man ni United lampangin dia kon United lampang apa thai kapten ball tharam pele direction thlang ve zong mai a vorto mara ju defender te rol tha Bruno ai ui anh set thasin là handcuff thei sela thatun ne tu na na chol zonga Mizoram pangadang khele don ni andu dana chuanin defensive lovin attacking game khel pop mule cha ka ni savak ma an khel ma khan amara jon khel tran chi hianin khoran duai a thang reng phian me SYS team te hi sobro to kap khel tunin kal rep to in puana chat in pu cha na thatak po hian nei thei jeling ria
ground hian in team dang te tournament khel tur second division tournament khel tur te first division tournament khel tur te po hi an kal khom thina chuwangin ani hi chu hriam lo thei lo ani an ai u te zinga khel na sa maya heng hi lo pui ma khom mai lekin loka tlangwal tur puitling tur an ni wang hianin tuna tanga chutiang machon deu pop an ni wang hianin an zukal na viala te po hianin anin khela te hian a hria thin khoping halang ani reivak lo an chola ron tan le don ani tukin chu football promote na well sports minister hlui erika saririka timang gani chuan ti chu hmalakna Mizoram panga vel an khel lenga tu cha chuan an du tok mai don pon ani mena kon khotu ala nge Manchester United le Manchester City in khel kan ena ni ber maya andang lam ko mai tukin in khel chu hai khula ma khonin a player te chuin pe to khula pang cameraman ha camera crew lampang kho an line pe lo ni hak lockdown tukin chu videography lampang boi pui khop maya soitong khanin an channel promote an du box ya oh camera poron leklu le tamai so pui do ne trashum chime tingi machon tur chuanin tinglai chuanin tingai lo thilania ground a cameraman an lek camera an lek luta nai de shot kham thei do na son ti munum mutin karing ani nakin an channel al te po la zon ve tur ne chan le thei ta camera po han ring to boka cameraman so phei ve zel an hai phei ve zel kerwata keeper lomsal pon au ring khop mai uluk ron tia Joshua train ball chuka United in ball lo le tlat maya City lamin nor phei ve le ta Henry City striker apa uyum ve bên trang đuam camera lek diam khop mai ground ball vel lang mol pang City lamin nor phejel jion reset le poda apa in veng na lem drop tha zeu peka vela malom zu vele thlai position in thlang dol ni keeper poron aw na sat khop mai an tang anti mai the to lo baron up try keeper pet sul ro ai target at hel dai media hi poimo khop maya visual te printing te engkim mai voina hen video
media lampanga video an ron tang khop maya football ron promote deu sela thako me tun lai sel chungchanga te po boina neu thil seng kan tre trewa ISL te po hi season tan lok thailo ti vel te oma chuti line hei kan sa pachalin India ram football cricket ai niam lutuk hi ron veya chumi promote duna Mizoram thleng aron kala cheta scholarship nge ron thleng te po hi lomom khome United lamin dinglama ball trying pe a captain cross hello marajo city lampang antam lutuk camera arin zoom out thuta kan la thale ni vada tok zeu em juate overlapping ron la ai target chu keeper aron up ti chu hria city lamin nor pele ta SYS city tripia ron root vele to ne ki United lampanga dia kon United lama SYS lampang hi academy mun homani an lo ni bok nen khel rei tula an fitness yang ngai reng atira khelang reng hian an khel thei halon khel thei wang hianin team in tumpui ha thak tak hi chu ni ver shima tira khel pui te ne nai nang violan la hian rei nu an dang lam thin ni benan pezo mai jiwan benatan benat lang nuam cross a kerwa to shot peka chance ni travel on Manchester United dia kon lampangin no leta SYS Manchester City defender hit left lutuk nal lutuk ball pek dan kha goal kan huleta Manchester City SYS lampangin goal nin man suita ni benat lang nuam thro benat lang nuam kha ke vela ma hlom tunla nge yamal mi kha khang te style lang deu kha ni kalpui dan hi lom thin khop mai offside mo tina lo bharte pa offside silo how goal leng hol teu fe City lampang City lamin an dominate rio mai avan petre City lampangin nor peleta United lampang ball person thleng shitlat United defender tribune on head chho ni City lamin vorlu lea United an himile ram atlam dun thei ngar le mai United in chansan nei City keeper lomsola save thave athok ni berlom le mo heme dia kon GSA Manchester United corner Jiu head Jiu bong head chuan le United captain in the Pelea
Bruno Fernandez de sanada chho captain in a shot thal dog keeper safe thale ha zone in at nai vai de keeper in safe thakop mai so lại cho nên manu kha trong ro ron te ne tu kina kan director in videography director lamin Manchester City in goal in man shuai to ni Manchester City na nor phileta United keeper ron chuak thako mai United captain in an hola wala ven empea thlang man soi zela yo step over mangnal vea Sotoma Sotle block voi ni Kerota Manchester City lampang in runner phai vele ball an lost lot mai panina beirona mani lampang in nor phai vele ta Gavran lutre as a player and tam mani ulamin corner lo chuak ni cho drone bo ron le vu vuk to manu lampangin corner hi mang tangkai hun ve to khop mai an sini pur hi su dangai sia City lamen ball da chole ta ka mai bena awan duk thapar par ve benat lang nuam goal scorer kha ai uyom le to United labangan van nei mo Puerika Sarerika Nisensan hoya ani rual la tal vereng thai me ha trashim shimani velama bena thau bena tripura City lamen reset report thola man muleta junior overlapping around latrina City lamen an card right ariyo mai minute lilo mati director in avan tewe chuak set United ball rin pass chu anvan duluk talo ve harem la train rin pass phei top to me yo United lemen run phei leta atak taka chuan United hi ka tan zo kane City chu ka tan lo ania ma chu United in kan ne don lo tlat lin la lang ni he City in 2-0 man troi le tlat ma United ka tan san chu Sebastian Veron Argentina mi United alu khania achua nuwa bo tan chun som ve ta zela ma se United tan chu ha thak khop mai thina ton lai phei chu City lampangin ball chang le ta United lampangin 3pm ron manga 3pm ama pasual tapang mai ron tildan du le tar parang alo pong man ina just lo deu ni uyom le ma ape har nge ape tu ra kha alo ina just lo chuting vela thil uyom chu ni offside.
so lai so nin an attacking te an goal shot te khan mu chaw van offside kha chu lo ham strict tu tol lutuk tol lo mai ro an ti top mai shot atam theng ber le attacking atam theng ber khan mu chaw khani asen lam panginan pet goal line mu chaw khop mai video lam pang boi pui tu ten asen ti goal le thei lo ni bena vor chelo mai và benet lang lo mina vora bela tripura en tlan puya wain kalsan Bruno Fernandes in thanglama ball pe tha United in Norway vele ta United shot asang uyum United lampangin corner pe ta tho City keeper lom zula ron tithariau thanglam panga bena tripura tlan khol malaman tlan khol an nga khop ma step over popo me kat thei do ne kat thei kata finishing at repop talo ne doku style ang ko men tivel jo manu lam pangin nor pe vele ta an score lei thelo United goal an knock lo khop maya ava poi thak thin ve United chantu pon tam khop maya goal khung len mu chaw box si an khung thei tong em full team follow United lampang lo full tat mai sorry Rika United lampang in nor pe le ta ron drop chelo GSA score thing em le score thei tlat lo United hian an attack line mu chak boxia United lamin an score thei don em score thei United score lai sim khan mu chak avangin khatiang khan an titani City lampang fitness chethut ang tenan lang vela football promotion video siaman du box sia atak tak kara khan atak tak lo de oin zeveni ha City hian in 2-1 in man la shoi ni City non nor phele ta benat lang luam City lamen score do nemo avate itis United keeper him le lo United lapangen ball loss game zia City nan attack line muduni City attack hi ingen don ai pet chu pen ne lup target a thel sheta atak takan che danang kha alem hian tle min ati boy ve dewa maro chu hriat hian tur
video kha an promote chuan India rama an larna ni don tho score city score le ta dikha 3-1 in man roi ta ne an celebrate dan kan en china ting e o en zui dia mai celebrate dan kha khai hot deuh lek de kha mu cham ko mai o ting e le celebrate don le an in tira me kai dia te po ang deuh celebrate team lutuk tikhanin khel kha du to potong uti ne khu da hon director om korsen le ki korbul le lukum war khum ko an cameraman te po khu haron lut phei le khiu me drone boron thlok niam le to o tin nai khop mai lang chiang don ne pu erika teme pu erika po jibele ta United lampang ania pu erika ko city lampang in 3-1 in nenan changani ole celebrate na video te ko IG velan la post don nia pu erika ko an kom na sakhop mai nikina en thei ani dona alom ko bai kol sip zo hian kho yang e kaldon karshelawa ma ro chu Mizoram khodang po district dang po atlo don niom takania kan riat chin hi tlem atoi ve khop ma nu le pa ten ron troi o ma zinga tang ron kalan ni boka sola so nan chung ngar mai ni po he na ziwal te le tunga junior nu kho o te pon ron kala zual te hi chu hela hianin atangkai MMA ni mun chang sanga nu le pa te hianin anron biak ber hi ni ya chuanin video en chak chang hianin en turan duai sobroto ka ban khel don nai pe chuan video hi apoi mo ve MMA ni ti hin ria dawang hianin video la tur te miron cha chhong miron srila nu zual te hian ron cha thina ti hianin ma te kan lo vele pop thina ni United le city lamin thlan la ho le do ne tu kan video te hi I'm ko zo tak chun lu ve rio ne tiang hi ton na har lutuk ringot engen soi ber khelo so da son saririk so kom na la lutuka kan zoom out chinang o ta tang hian he ta han kom an hlim khop men aw na sa headline hostel near regional sports training center RSCC hostel engeng moni soini puiri ka son video sponsor tu te SYS nu lepa te chunga kan lom hle mai video mineu clear sakawangin kan lom em bokani in zovain hun man nom vekule